Prvi Lexus s 3 črkami v svojem imenu je bil Lexus LFA. To je bil zelo, zelo poseben model in s tem modelom so želeli pri Lexusu poudariti, da delajo tudi drugačne avtomobile. In to je bil zelo, zelo poseben model. S tem modelom so pri Lexusu podirali rekorde na Nürburgringu. No in drugi Lexus, ki ima 3 črke v svojem imenu, pa je LBX, ampak ta bo podiral rekorde nekje drugje, v Lexusovih prodajnih številkah. A Lexus is about the Lexus driving signature. A big Lexus is about you sit there and you have quietness. A big Lexus is about good visibility on the road. A big Lexus is about, you sit and you feel warm, relaxed. All of these things you find in the big Lexuses. Everything I just said now, for a bigger car, you will enjoy as a driver of the LBX.やっぱりこの乗った瞬間感じられるそのレクサスらしいそのテイストとは何かで、乗った瞬間にやっぱりみんなが笑顔になる、ああレクサスいいねって、そういうふうに感じられる車作り、これをどのセグメントのどのカテゴリーのどのそのモデルであっても、やっぱりレクサスである以上全ての車をそういうテイストにしていくっていう、これを今我々一生懸命チャレンジしています。That also means a very high price. Well, not necessarily. This car is expensive to build, obviously. It's not an entry car, it's a full premium car in 4 meters, so it's an expensive car to build. But if it is too expensive, you may like it, you're not going to make the effort. You need to think of the end goal. What is the end goal? The goal is not for me to sell the LBX and then you disappear. The point is that in our interaction, you are happy, you feel valued by us, and because of that, eventually you will buy the car and hopefully you're going to buy a second one after a period of time. Čeprav nisem uspel izvleči niti občutka, koliko bo ta dostopni Lexus stal, pa slišane besede lahko razumemo, da bo cena takšna, da bo lahko znamko Lexus in pa z Lexusovo terapevtsko izkušnjo v prodajnem salonu LBX seznanil bistveno večje število Evropejcev. Pri kreiranju dostopnejše cene pa so si seveda pomagali že nagrajeno hibridno tehniko. V osnovi je ta avtomobil tehnično soroden Toyota Yaris Cross, se pravi prejšnjemu slovenskemu avtu leta, ki smo mu na prvo mesto pomagali tudi v našem uredništvu. Avtomobila imata recimo enak motor, enak 4-kolesni pogon, ampak ko se usedeš v ta avtomobil, vidiš, da je ta avtomobil pravi Lexus. LBX je bistveno bližje Lexusu RX, enaka so stikala, enak volan, enak recimo elektronski sistem, ki te spremlja med vožnjo, koliko gledaš na cesto. Pa seveda tudi ta mali Lexus ima vrata z elektronsko kljuko, pri katere kljuke ne potegneš, ampak samo takole stisneš in vrata od sebe odrineš. Akio Toyoda, človek, ki je konzervativni svet Toyote obrnil na glavo z živahnimi modeli, je nedavno svojo žezlo predal svojemu prvemu asistentu. To je bil Koji Sato, prejšnji predsednik Lexusa. In Koji Sato, s tem, ko je prevzel vodenje Toyote, je vodenje Lexusa predal prav tako svojemu prvemu asistentu, našemu sogovorniku. Šov se torej nadaljuje, vodilna trojka si je samo prerazporedila svoja dnevna opravila. Ampak pri tem se lahko vprašamo, če je res vse tako, kot je bilo, kako si bo potem gospod Watanabe oziroma Watanabe-san nekako zagotovil oziroma pustil pečat na steni vodilnih Toyotinih menedžerjev. In njegov odgovor je bil seveda zelo, zelo preprost. 今言ったそのレクサスとして基本となるようなその商品としてのそのテイストですよね。これはしっかり継承していきます。これからの時代はそこからさらに電動化もその一つだと思うし、今度は電動化になってくるといろんなそのソフトウェアのアプリケーションで
いろんな価値を提供することができるようになるんですね。例えば RZ はこれ私がチーフエンジニアとして開発をした車です。テイストは同じように他のレクサス車、バッテリー EV であっても他のレクサス車と同じテイストを作り込みをやってきてます。だけどこれからは今度はそのベースのその素性のいいそのフィーリングを使ってどんなソフトウェアでの価値が提供できるか、この領域にどんどん入っていきます。テクノロジーとして大きなそのものでいくとステアバイワイヤーですね。そういうそのソフトウェアだとか、そういうバイワイヤー技術みたいなものを組み合わせてもうどんどん新しい価値を提供していく、そういう時代に次は入っていきたいと思います。In spet pride v prvi plan superšportni avtomobil, nekakšen naslednik tega modela LFA. Seveda gre za tisti model, ki so nam ga kot maketo pokazali lani na kongresu v Kenšiki. To bi tisti električni avtomobil, ki naj bi v serijski verziji ponujal celo ročno prestavljanje z menjalnikom. How far are you with this supercar electric concept with the gear shift, artificial gear shifting? How far are you with this development? 開発は進んでます。Ampak, da bomo razumeli, zakaj to ni samo igračka, ampak resen inženiring, da vam spustim besede, ki nekako povedo, v čem je Lexus sploh poseben. もうこれはね、車に乗り込んでアクセル踏んでタイヤが転がり始めた瞬間に感じられるこの質感だと思ってます。もうそこでやっぱレクサスだって感じられるその感じ、これが一番大事で、走り始めた後はもう全ての入力に対して車がそのドライバーの意図にちゃんと正確に応えてくれる。それは絶対に予想を超えてはいけないし、期待に足りないっていうことでもいけない。そのコミュニケーションが車とドライバーのコミュニケーション、対話ができる車作り。これがその明夫と佐藤と一緒にやってきた車作りです。Torej, LBX ni zgolj luksuzno opremljena Toyota Yaris Cross in prav tako tudi Lexus RZ ni zgolj luksuzno opremljena električna Toyota BZ4X. Naj vam to poskusimo dokazati z vašim naslednjim klikom.